Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru rero aba atandukanye agenda agaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye nka politiki ndetse n'umutekano. Ni amakuru kandi aba arimo aragenda avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Twihuse cyane reka tunyarukire mu Burundi aba ariho duhera amakuru yacu, aho kuri ubu impunzi zigera ku ijana z'abarundi zari ziri mu Rwanda zongeye gufata umwanzuro wo gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko ku bushake. Uti rero biteye bite? Ubwo rero amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara cyangwa se uko amakuru akomeje kugenda abivuga. Ubu biravugwa ko impunzi zigera ku ijana z'abarundi zari ziri mu Rwanda mu nkambi zitandukanye ubu zongeye kuba zafashe umwanzuro wo gusubira mu gihugu cyabo cyangwa se gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko ku bushake. Zimwe rero mu mpunzi z'abarundi zari zimaze igihe ziri mu Rwanda ziyemeje gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko ku bushake. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza bivuga ko ari impunzi zigera ku ijana zafashe icyemezo cyo gutaha mu gihugu cy'amavuko. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza bivuga ko biteganyijwe ko izi mpunzi ziri buhaguruke mu Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Gashyantare mwaka w'2024 zerekeza mu gihugu cyabo cy'amavuko. Nk'uko amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara rero muri izi mpunzi bivuga ko harimo abagera kuri 78 bo mu miryango igera kuri 38 yabaga mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu Rwanda, ndetse abandi bikavuga ko rero abandi nabo babaga mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Mata mu karere ka Bugesera. Ubwo rero amakuru akomeje kugenda abitangaza biravuga ko izi mpunzi zije zikurikira ibindi byiciro bitandukanye byagiye bitahuka mu gihugu ku bushake nabo, kandi ngo izi mpunzi zikaba rero zaratashye ku bushake cyangwa se nta gahato. Ubwo rero amakuru akomeje kugenda abitangaza biravuga ko zatangiye kwakirwa mu Rwanda cyangwa se zatangiye kwakirwa zihungira mu Rwanda, zikaba zaraje nyuma y'amatora ya perezida yabaye muri Gicurasi umwaka w'2015, aho ndetse haje kugenda hakurikirwaho imvururu zitandukanye. Rero ubu ngubu kuri ubu noneho zikaba zafashe umwanzuro cyangwa se icyemezo cyo gusubira mu gihugu cy'amavuko. Ubwo rero amakuru yagiye akomeza kugenda abitangaza, leta y'u Burundi yakomeje kugenda ishinja leta y'u Rwanda ko yaba icumbikiye bamwe mu basize bagize uruhare muri kudeta yo mu Burundi mu mwaka w'2015. Rero y'ibyo byose ni nabwo haje kumvikana imvururu ndetse n'abarundi batari bake bafata umwanzuro wo guhunga. Hari abagiye bahungira mu bihugu bitandukanye, bagiye muri Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko kuri ubu hakaba hari abandi bari bahungiye mu Rwanda. Nyuma rero y'ibyo byose ubu bafashe umwanzuro wo gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Hari n'izindi mpunzi zitandukanye zagiye zihungira mu bihugu bitandukanye nka Kongo ndetse na Tanzania, nk'uko amakuru yagiye abishyira ahagaragara. Mu Burundi rero nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2015 hagiye humvikana imvururu zitandukanye, ndetse mu gihe haje no kumvikana kudeta yari igiye kuba ndetse yaratutumbye mu gihugu, nk'uko amakuru yagiye abishyira ahagaragara. Bivuga ko rero nyuma ya kudeta yari yateguwe mu Burundi, abenshi muri bo baje guhungira mu bihugu bitandukanye, aho ndetse bamwe baje guhungira mu Rwanda. Byagiye rero bishinjwa u Rwanda ko rwaba rucumbikiye abagize uruhare muri kudeta yatewe muri iki gihugu cyangwa se yatewe mu Burundi, aho rero umubano waje kugenda uba muke hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Si ibyo gusa kuko mu gihe mu minsi cyangwa se mu mezi ashize haje kubaho
habaho ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho baje guhurira ku mupaka wa Nemba. Si ibyo gusa kandi kuko byaje no kurangira bamwe mu bayobozi b'u Burundi baje mu Rwanda kureba uburyo baganira ndetse bakumvikana n'uburyo ngo zimwe mu mpunzi ziri mu Rwanda zatahukanwa mu gihugu cy'amavuko nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Leta y'u Rwanda n'u Burundi byakomeje kugenda bivugwa ko ngo leta y'u Rwanda nyine yabicumbikiye zimwe mu mpunzi z'abarundi, kandi izi mpunzi zikaba zirimo bamwe bagize uruhare muri coup d'etat yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubwo benshi muri bo baje guhungira mu Rwanda. Bivuga ko rero abo bagiye bahungira mu Rwanda ngo ubu u Rwanda rubacumbikiye, bikaba ari nabyo ngo bigenda bituma umutekano cyangwa se umubano w'u Rwanda n'iki gihugu utifata neza. Ibi byose bibaye rero cyangwa se ibi byose byaje gutuma ndetse habaho no kutumvikana ku mpande zombi, bituma leta y'u Burundi ifata umwanzuro wo gufunga umupaka cyangwa se imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda. Kuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, hagiye hakomeza kumvikana umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nibwo mu mezi ashize perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka imuhuza n'u Rwanda n'iki gihugu. Ubwo rero amakuru yakomeje kugenda abishyira hanze, bamwe mu Barundi bari batuririye imipaka ntabwo bigeze bishimira umwanzuro wafashwe na perezida w'iki gihugu wo gufunga imipaka imuhuza n'u Rwanda, aho ndetse bagiye batangaza ko byababangamiye, bagasaba leta y'u Burundi cyangwa se leta iyobowe na Evariste Ndayishimiye gukora byihuse cyangwa se gufata umwanzuro byihuse wo gufungura imipaka, kubera ko ngo bibangamiye abaturage b'u Burundi. Si ibyo gusa kuko iyi myanzuro yafashwe na perezida w'u Burundi yo gufunga imipaka imuhuza n'u Rwanda, abaturage b'u Burundi batangaza ko byabakomye mu nkokora ndetse bigakoma mu nkokora ibikorwa bitandukanye, harimo iby'imigenderanire ndetse n'ubucuruzi. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza, amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara agiye yerekana ko u Rwanda n'u Burundi bitameranye neza mu bijyanye n'umutekano, ndetse leta y'u Burundi ikagenda ishinja leta y'u Rwanda ko yaba ngo yaranze kurekura bamwe mu basize bagize uruhare muri coup d'etat yabaye mu Burundi, ndetse u Burundi bukaba bushinja leta y'u Rwanda ngo ko yaba ikomeje kubacumbikira. Nk'uko rero amakuru yagiye abishyira ahagaragara cyangwa se nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, leta y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi ntabwo umutekano wabo wakomeje kugenda kumvikana, ndetse n'umubano wabo ntabwo wakomeje kugenda wifashe neza, ari nabyo byaje gutuma leta y'u Burundi ifunga imipaka ihuza ibihugu byombi. Leta y'u Burundi rero yakomeje kugenda kandi ishinja leta y'u Rwanda ngo ko yaba ifasha umutwe wa Red Tabara ngo ukomeje kugenda uhungabanya umutekano w'u Burundi. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara cyangwa se abivuga, leta y'u Burundi yakomeje kugenda ishinja leta y'u Rwanda ko ngo yaba ifasha uyu mutwe wa Red Tabara, ariko kuri ubu uyu mutwe wa Red Tabara ukaba ukomeje kuba ufite ibirindiro byawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko leta ya Kongo yakomeje kugenda ibishyira ahagaragara. Si ibyo gusa kuko leta y'u Rwanda yatangaje ko no mu myaka yashize ubwo bamwe bo mu mutwe wa Red Tabara ngo baje gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda ubwo binjiraga muri Nyungwe, leta y'u Rwanda yatangaje ko yaje kubafata ndetse iza kubashyikiriza leta y'u Burundi, ariko ibi byose leta y'u Burundi ntabwo yigeze ibiha agaciro, ndetse ikaba yarakomeje kugenda ishinja byimazeyo leta y'u Rwanda ko yaba ifasha uyu mutwe wa Red Tabara ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo byose rero bamwe mu bari baragiye bahungira mu Rwanda, impunzi ndetse zagiye zihungira mu bice bitandukanye biri mu Rwanda nk'abari i Kigali ndetse n'ahandi mu nkambi zitandukanye, ubu rero benshi muri bo biravuga ko bamaze gufata umwanzuro wo gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuko, aricyo
nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza cyangwa se abishyira ahagaragara, abagera ku ijana muri izi mpunzi ubu bamaze gufata umwanzuro wo gusubira mu gihugu cyabo ku bushake, nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Bamwe bavuga ko bavuye mu nkambi ya Mahama ndetse abandi nabo bakaba bagiye baturuka mu nkambi zitandukanye, ndetse abandi bivuga ko bari bari mu mujyi wa Kigali, ndetse abandi nabo bakavuga ko ubu ngubu bari mu Bugesera, nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Ibi rero cyangwa se ibi bishyizwe ahagaragara cyangwa se izi mpunzi zifashe umwanzuro wo gusubira mu gihugu cyabo nyuma y'uko bari bahungiye mu Rwanda nyuma ya kudeta yari yabaye mu Burundi, ndetse hakaba hari habaye n'imyivumbagatanyo idasanzwe, maze aba Barundi baza guhungira mu Rwanda. Ibiro byose nyuma y'ibi byose rero ubu ngubu Abarundi bakaba bongeye gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuko.